uchingeliwa na loka wona ngana bar. Yes. Na baskerin nene swa tsa. Ka bona xi lexi nga na vhilwa I roll on ntsena. Loyi atwa ku nga ri BMW ya hulu ai kahle a xavi ya yena ya kahle. Loyi atwa ku nga ku BMW ya hulu ya xikhale swa endleka ka vona xi lexi nga na vhilwa ku ri roll on ntsena. Manager Philani kata ku ri n'wina mi bitchini hi Bokati. Na bandi mi ti tsinyi bandi. Ni tinga vula swona. Asa xikombiso ku na vavanuna inge I sweswi I ti tsimbelini boyina. Wa vula na manager Philani wa switwa ku ina wena. Iloko ni ya hluvuleliwa mhayi Ni Westa vuoshi. uwete wakatimba le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi I Shangani Gang, Shangi. hile ka timene ami vulang kahle wa nga ramna energy vutusana ami ku thwase n'wina ne ami ku thwase mi vulenga ku amina energy vo n'wina ai sungule kahle ni kula hile ka timene ta Gaza ya hile ka timene ta am nga ri kona ngwenya so yini anda ku thwaseni. Ami ku thwaseni Yes. ita loyi wango Vathwasela masiku lama ma hambanini ne. Avana chumu mavokweni swo komba ku thwasa. Wala xikombo xa mulungu xi na mbali watch. Pantondere. Alright guys, benge ka uri pantondere la n'wi byela. Alright guys, kwala la vhiki na ku ri hoyo ya ku tiri ku vuyeni ku dlaya timovha timovha. Hulu va xave movha ne? Yeah. Ni kombela xo sungula before ni ya mahlweni loyi a screenshotaka mahungu lama mina na Ray va ku hi matsalini hi hulu a yisela ka hulu ni kombela sweswi I screenshota I ya va byela ku ri congratulations. Hulu va xave movha, congratulations. Ku na swivulavula, ku na ti-compliments mara ku na swivulavula. After that hulu va xave movha hi vone hulu movha ya hulu yi sasekini mara ku na lava vongo I think ka Facebook ni hlangana na if not for it's 3 post leta va vulavula hi hulu va criticize van'wana va ku ri hulu movha leyi va nga yi xava ya 2012 va state na amount ya yona van'wana va ku mileage ana hala ku ta kwalano va ku van'wana va ku yi fambi 100 and something thousand van'wana va ku I movha ya second hand a yi ri ka Uber Black. Very vanga bombise swikorokoro hulu mara Mgobozi na Gaza Bosha very congratulations. Mataji bora kona. Yes. Loko dumini ne. Elero uchingeliwa na loka wona ngana bar. Yes. Na baskerin nene swa tsa. Ka vona xi lexi nga na vhilwa I roll on ntsena. Mara rata chingela hula kwa sha and BMW ne yi kahle liya BMW as ngi chivo BMW na hi fambe di BMW ni onini BMW ambo famba 200 awuti am onaki papa pe me ku BMW ari ku dela nja BMW yabo area white ne area white so antasi yi tsakisa ku yi balance belated congratulations eka n'wina. Yeah, so I think hulu yes vanhu voto yi jelazela sometimes ka Gaza ne loko munhu a endli xilo congratulations I did you munhu oyo xa Corolla ya 1982 hi laha a kotaka hakona and ungefi I the congratulations tengani nga to waste
Yeah, Tingaka. Eish, and leyi ya hulu yona ya ri Leyi ya hina ya maphelo. yona ya khiya then kumbe na Sis Maria guys ne yo eish Sis Maria i mani van'wana a va ri ku trending ngopfu ka TikTok recently ne va kha va ba tingoma hi mina rila va ti yimbelela ka ndla TikTok a ti ri ku a va vi na munhu Ti va Sis viral. Maria ivi ku va na munhu wo karhi a nga fika a commenta a ku himpela ku feliwa hi n'wana swa pengisa lava mhala va nga endla video va tlhela va rila ne a ni no ka ni nga tivi ku xana ku va u feliwe hi n'wana swi vula ku nga ha tsaki na na a wu hili se na lava mhala va nga endla video va ku ri an ali ni nga va ni nga ri lonene ni nga ri lo basa ni ngo endla swona mara a swi nga bohi ku munhu a ta fika a khometa a ni tsundzuxa hi ku ni loveliwe hi n'wana mata va za va rila and ni believe loko va endla video liya a va nga byelangi ku rila because va sungule va nga ri ku rileni yes mara peni liya yi va yi vuyi hina tipheni to tala mati ya hi nga na tona ti nga timbili ta hina homiye loko hi tala tlhela hi fika hi mi-entertain a swi vuli ku a hi hlangana mintlhontlho ha ti hlangana na tona heyi ha tlhaviwa hi matlhari heyi a copiwa ha tirekere copiwa hi tirekere navusiku Hey. mara ne hi ha huma ka swona we try ku va hi endla swilo leswi nga ta hi tsakisa Hina. hina phela van'wana masiku nkarhi wun'wana u cina xibelani u posta timhaka ta ku la ku kuma ti-likes va nga vo I'm happy. I'm happy. Yes, yes, a kuma yes. 2 likes a nga twinele helo yes yes ni voni nakateka kha cina laha handle laha ni ku voni u ri ka khona ya a ku peng se malavani I think impela a swi nga ri necessary a swi ri unnecessary ku fana na vito ra n'wana Gavaza Yeah. ku nga nga unnecessary necessary ku va vi ri n'wana lava a bebuluwile se a swi nga ri necessary Yes. a swi ri unnecessary ku va munhu la khomitawa bye mhala ku n'wana Gavaza N'wana Gavaza. unnecessary Unnecessary. a nge se va na pasi So, I yes. think ne a swi wrong ku va munhu la khomite sweswi swi wrong and swi ti komba ingaku i account yo creatiwa Yeah. because ni sure ku hi lava vo user Vo user, million. yeah it's very wrong ku la ku twisa munhu ku vava lexi ni nga xi dyondza hi Gaza i ku you guys you are very good hi ku twisa munhu un'wana ku vava Yeah. I mean munhu a nge tsaki mani ka vo n'wi mi hleketa ku loko munhu a loveliwe n'wana u fanele a tshama yo dzo handle ka loveriwa hi n'wana ku hava munhu wo ka nga loveliwangi na hina hinkwenu laha hi nga laha hi Yeah, hi loveriwile. sa swi vile ku hi ku endla swilo ho penga hi mhaka rifu leriya n'wana wa Exact. loveliwini hambi u nga ri n'wana maxaka So- huku yes vanhu va loveliwe ngopfu so ku va munhu a loveliwini a swi vuli ku ri u fane a ya inani a va tshama a u fane dzolile a hila Sis Maria yana ni mahlweni mi endla leswi mi endlaka swona mintlhontlho ka Gaza mi ta hlangana na yona and then tin'wani ti-comment tin'wana mhani mi nga ti-entertain van'wani vola ku mi wisa vula ku mi vona mi ri down loko mo tshika TikTok hi loko swi heli n'wina va ta celebrate va ku ho swi hunguti Maria ni vona van'wani veke va yi chunge va ku ti-lips ta yona ingaku yo dzaha timbangi ya vanhu so and lexi ni tsakisaka ne a ku na wun'we a nga ta ku ka vona hinkwavo perfect na loko ya ka vona hi ya cheka Yeah. ka chava Yo kuma ku ku rhanga hi yes. go hey mani egi Yalla. ele a thanga ako sexy anyonga hi boti nyonga bana basini bot he a ku wena na potiholi a ku na swikhotokoto a ku na swibundwabundwana le a ni xasa ti-glow mali liya a ku na tshapsiku a ku na ko swa vusiku swi ri n'wina vavasati va mimenya va mendlo mendlo ya tirha mina ni swi vonini hi n'winyi wa yona hi wena tanga ri ku 7 i ri Camps Bay hela na ngamu ni twa van'wani va ku loko u va spiritual wife xa mina ni nga va right Yeah. vanhu na ti-consequences ta spiritual wife a va na mhaka na tona hi ku langutisa thanga so ta vutisa vorhe eximoyeni Yeah. so kata hlamusela Yeah. mhaka ku sungula ku ya manegi na mathanga
maka man egg no mathanga ni aba yi Cape Town ngona bona a graduate xipfuvani hina hi nga vula sweswo ku va na vanhu that time loko man egi na kulani va sungula ku endla ti-video so a ni ma swi ta ku man egi munhu wa ku va vulavula swin'wana nkarhi n'wana kuma ku n'wana a swi va khomi kahle then va sungula ku attack-a n'wana wa vona man egi i vito ra n'wana loya i kulani te vanhu va ku i xipfuvani just because ungazuko vanhu gavaza u te kulani i xipfuvani a wu ri gavaza gavaza nkarhi va nga tshama va na ku kokelelana ivi se loko va retaliate mhana unnecessary va ku i xipfuvani ivi se xi vuya round 2 hi buswa bya kuriwa eplain bya dzini so ivi vhele ku va na graduation a graduate a swi sasekiki ngopfu na yona ni voni ni vlog ya ka TikTok a congratulate a ngheneni xikolo ka namba heyi becoming a graduate ni voni na April yes ivi se va ti humesa ke na nuna va ya Camps Bay ivi va ku tha hi swimwe va humesa lomu ka thanga lomu a ku basa thanga manani ku sasekiwini hi man eggi va humile ni ri voni thanga na mina ni ri voni ku thanga ari ra tswatsi thanga ra tswatsi ri mara ri mkhoma njhani a ri mkhome vutswatsi ni ku mkhoma vo 16 years spiritual wife the consequences and so laya ni vanhu vo tala va ri ku yinaneni va ku mani ega va fanekele va nga postangi ti-picture letiya a va ri kwihi xo sungula u nga ya bichini hi cheka na hi cheka hi ana rock yi ke ku tengula yi hatima imagine u nga ya bichini ana rock ma se no swi twisisa ku vanhu vo tala ne va na mentality yin'wanyana yi le vutandini va na vutandi ngopfu u nga yi a bichini u fa umbarisile bichini yes ma twisisa nyana xifana no ya bichini hi shoti ya hi bokati se mbula manager philani sweswo no endla xifananiso ku ka vavanuna manager philani kata ku ri n'wina mi bichini hi bokati na bandi mi titswinyi bandi ni swi nga vula swona endla xikombiso ku na vavanuna i nge i sweswi i titsimbelatsimbelini bohina vula na manager philani wa switwa ku na wena ngena Semi the Pro lam Semi the Pro umisa album umisa album after maybe 20 something hours atsala post le akum I know am nga swihleketi mahungu hilawa ntava ni ma ku endla music kusukela sweswi yi kwini crowd leyi performaka na Semi tigigini ti kwini ti-fans leto fikisa 20,000 25,000 likes ka Facebook ya Semi the Pro to kala YouTube or Spotify na va kwini vanhu lava a va ni rasela va ku va lava album rirhandzu ra nomo that's why loko xitori xi kala ti-views to ringanela eka television xa susiwa se na mina ni ta va ni dlina kwala hi ku endla tinsimu hi ta hlangana tigigini ntsena inkomu se u tshike ku endla tinsimu Semi the Pro hi mhaka ku ri a nga kumangi sapoto ya ku vanhu va xava va streama kumbe vanhu ya swi tikomba nga ri after album loko yi release-wini a ku vangi na ti-views kahle ti-views a ti fambangi hi ndlela se a nga tivi kwala ka marketing yi na nkoka ngopfu marketing ni tshama ni kha ni byela ti-event organizer yin'wana event organizer liya obvious ya swi tiva ku loko u endla event u fanele u investa ne le ka marketing vanhu lava nga ta ku endlela marketing u fanele na vo u va hlaya budgeteni you cannot just say ku ri hayi le ku endleni ka gigi a bungeni in a yi marketing na gigi yaleyo a fane tshikani pride a fane a tshiki pride Semi a kuma vanhu ti-influencer a swi bohi okay a swi bohi hina kumbe a swi bohi mani mara a fane a kuma ti-influencer but the content creator to katsa na n'wina va n'wi kota ku va n'wi promotela day because mina I believe ku ri xi xo fana na event swilo swa ku fana na ku humesa ti-album swi lava ku promotiwa wena u ri one
u nge swi koti hambi wo ri na 100 what k followers i nge swi inani. That's why van'wani va kwata loko hi nga va postelangi, va ri na ti-followers to tala va kwata loko hi nga va postelangi. So a swi bohi ku u posta u ri wexe mara kuma na van'wani va ku postela hambi vo ri na ti-followers to tala, kuma na van'wani va ku postela. Se mara ya hi mahlweni ivi loko manyangatsi eka ti-post a ku ri swi tikomba nga ri kona hi vona nga post le mara mhaka ta ku ri Semi the Pro u ti endla yini se u kopela yini se swi nga ri ku fambeni hi loko xi ta Semi the Pro xi ku vanhu loyi a va tsake njhani, xa ha to tlanga mfanyana na to karhata a ni swi endlela ku vona va loyi na va mina mini ku ri wa hala ku ya mahlweni album album yi be ku ba a he madalo teka manyangatsi ko va xidludla lexi tsoniweke hinkwako. So va na nkana vanhu lavaya hi ku switsongo xi vuye xi ku mi byela manyangatsi ku xirho lexitsongo xi nga n'wi bayizisi phela dayideng yi endla u jamuka ende swi vangisa na nkano. Se laha Semi the Pro a vula ku leswaku manyangatsi u na xirho lexitsongo, u na xipipiti lexitsongo. What if maybe ku na swichelana swa manyangatsi n'wi byela swa humelela swa chasanyana swi tsalo hi n'wanuna swi rayisa ngopfu ti-eyebrows ku alo u nga chinga and all that mara loko se rey papapima va ku byela hi xipipiti swi vula yini loko va tshamini va tshama va ku kala xipipiti se mila ka xipipiti mila clarity what if ichiri ya munhu hi nga hi ya n'wi byela ku fana na van'wana hi va tivaku what if i nga ta mahlangana ku kwala misaveni what if ichiri ya munhu yi nga ta ku va twisisaka loko va ku sweswo xa mina xi ku hayi mgobhozi a ku na chumu nga chikelani hi xipipiti loko ti dlaya va ku phela mgobhozi a ku na mahungu laya masivo loko yi nga rhangangi u jimajima ku yi khomakhoma a ku na chumu kumbe swi twite gigeni swisesana swi kha swi vula ku a ni fasiwini manito hi loko ni ya hluvuleliwa mhayi ni westa vuoxi timba ni tsundzuka yi tsundzuxa loko lavenda xi ta ku xi tshama xi vona boti n'wana ya Mxhosa a gigini xi yi navela xi ku leyi boti ni lava ku yi nyiketa sangu namuntlha ne ri yi basa yona guest house xi ku ni vona yi mbali kahle ni yi sasile ku hale yi khomixini xi ku loko ni fika hi hluvula no komba ku yi na tibolo to tani ta Mxhosa mata ane ku ndata yiku rura ku ne rutani mara hala kun'wani mata so maswani swi nga endleka ku ri na munhu wo karhi maybe a nga yi hlamusela timhaka to fana tetiya ta ku ri ku tikini ku le ku tikini ma vona then ni voni papa Rulani yi ka yi bifa maphili a ku bifa maphili a 17 yi rangi maphili yi rangi yi nhofu a rangi lekere a xavi movha movha u famba hi movha xikweleti na titangu hambi titangu something like that na titangu to ka ti nga ri to tlhayiri yimisa teyimiri ya lekere ivi loko yi kha yi la ku perform papa Rulani hi lan'we yi phila ku ya hala ku rhanga yi vulavulele va tirha hi karhi laha ivi se la ku karhi a tlangisa nghoma xi taka xi vuyile hi mike yeah, he was giving back to the community. She got perform, you know. She much fun. So Papa Rulani is back kusuka axibedhlele but ndi mali va nga yi teka ni phela va twa nga ri leyi kha yi trenda ka TikTok swi endla mali ta swi endli mali mara swi ku dlaya ka tigigi ta yona yi dlaya tigigi karhi u nga ta rhama hikuva to ta fika le khoma ke la ku vulavulele ku n'waximanga yi ka hansi yi karhele n'waximanga yi karhele n'waximanga la ku twa n'waximanga I think vanhu va fambaka na yona ve le ku tsakeni hi ku vona ti likes ta ka TikTok a ti na mali TikTok a ti na mali hina hi dya ku promote na loko hi vita ku ta fambisa mitirhi va hi vona ka TikTok so ti likes a ti na mali ta ka TikTok so swi nga endleka vanhu va kha tsakisa ku dyi le ku trendeni mara va nga ri swi voni ku dyi ku onheni ka bindzu ka brand yi le ku onhakeni a va nga n'wi rambi vanhu mi le ku onhele ka n'wana wa vanhu brand and ti likes a ti na mali hina loko mi hi vona hi ri so hi dya hi vu MC hi dya hi ku promota ti-business ta vanhu va senda mali ti-likes a ti na chumu vanhu va hosi to ti xavisela mikolongwana wa mi boxa Papa Pima va tleliwa hi vafana Papa Pima I'm
nga vulangi nga vuli Seta mhlaya okapi ngavuli so kure mafuthi ngathi ni bona ne yika yiku yitlele papa Rolani a xipikara yo iva ku papa ra pfukani nga za mona xipikara u pfuka laya yo mina njalo n'wa ximanga hlamala loko yo khetha ke n'wa ximanga yo n'wa ximanga la khom and loko ya sweswi n'wa ximanga va ta hosta life va ri kahle va ri right kahle nete a famba Philani. ta sava bifiwa manager Philani mane va vula manager Philani loko yo ya sweswi manager Thembisa ni va ta va kahle ngopfu va ta tshama kahle va va right va ta spend hours va kha va hleka na scotch loko va famba ya sungula mtangu vo to kombe munhu la nga na phone anga na TikTok la n'wi DVD ya a post yo then ku vana leya en'wana leya veri iqweqwe yo justice for yeah hi laha ni nga vona ku vanhu va ka Gaza va wela swilo xihehla phela mata swa qweqwe a swi humelangi na this year swi humelele last year around September October kun'wana le ndzhaku mara vanhu va endla nga swi humelela sweswi se a hi ngheneliwini last week a ni ri kaya hi Sunday leswaku ku na life va ku hina ti-content creator va Gaza Bosha a va le ku endleni justice for qweqwe hi attack-iwe ngopfu hinkwani na n'wina hi bota mukatsi kwala va ka vulavuleni hi nchumu mara xi nga ni vavisa ku va ni attack-a njhani a va la rhanga va la ku cheka ni busy ku fika ku a ni nga ri na ti-video a ni ri busy number 2 qweqwe we le Eastern Cape the very same people lava nga le ku ni attack-eni hi mina ni nga humesa movha ya lava kokwana va le Freedom Park va Mutsonga ya va lava a ku na wun'we a ri kona a va kumekangi mara va swisa ni ringeteni ku kuma ya lava mara a va lavangi ku la ku at least Gaza Bosha for Matsonga u zamini va lava ni attack hi ku timhaka ta le Eastern Cape vona va endlini a va endlangi nchumu ende van'wana va kona around mara va lava ku attack hi ku qweqwe ni postangi loko ku lova ku lahleka ku la ni xirinda hi post hi famba a ku mina swikhongelo burisana na leadership murhangeri na marima yes lava hi nga ya ka hosta swilo leswiya ku chuma leadership yes a va tini vanhu siku leriya hi mara ti-influence a ho va 3 over 3 a ho va 3 vanhu hinkwalo nga le ku vulavuleni a va nga A va nga ri tshunelelanga kona. na vanhu lava nga ta xikhongweni xa a ko va vanhu va nga ri vanhu va ka TikTok hi Ende- posta hi posting mara a va se vula ku hi tirhile Hi tirhile. va ta attack swa le Eastern Cape vona va tsandzeki swa kwala kaya namuntlha this lady very man lo a sukaka Big Brother ku nga ri vasati wa wena mavoyo endla a nga hi kumangi 2 million za nga hi postini hi fa hi ku posta hi tsala na le ti-moveni ta hina ka ti-windscreen Hi mbala na vote swikipa. post. Hi mbala na swikipa a mi hi nyikangi xidlodlo for sweswo hi ya a thekiwa swilo swe le na ku swivala swa suku veri ku na vamanimani va fana va nyikiwa swidlodlo mara ku na vanhu lava nga sungula na swilo leswiwani hansi ahasi mina va recognize you at all nakona xin'wana lexi vanhu va fanele va xi tsundzuka a ri u content creator u tshama u posta and sometimes va sacrifice ku at least vanhu va mina va nga boreki ti-fans ta mi ti nga boreki mara va fanele va tsundzuka sometimes ka humelela xilo xi trend u kuma ku wena nkarhi walowo a wu kona ka ti-socials na wena u na swin'wana swa wena swa personal Yes. ma ni twisisa Ma vona. so mi wisisa ti-content creator guys a wu swi tivi ku yena langa kona u u le humeleliwa ka yihi ma theka swin'wana na swin'wana mi rhanga mi hi vutisa ku u free na endla video yihi phela a hanyi ka TikTok fana lava va swikweleti ne I'm always busy ku ni nga fone vanhu endla swa swikweleti and stuff ne a ni foyine a ku kasi na sweswi mi hi fanele ku swi ta yini ni tlhela ni ku byela ku phela ni teni la mali no ku pfuna hi nkarhi wa mina so it's not by force it's not by force you nkarhi understand waloyo a wu swi endla ngopfu a swa ha ku sungula and a wa ha ri na A ni ri na nkarhi. hi ku hi le vuton'wini loko hanya ku na swin'wana swi nga swi swi nghenelelaka Yes. swi rhalanganyi heyi hi voni ku hleka leyi a ri kona ka leti kaya ku pfaleni ne Ku ti nyika unless swin'wana. ku ri na yin'wana mi lava ku yi ngetelaka ne mi lava ku ngetelaka u yi twi njhani ya mixamakhombo ngoma Eh. ni twi mara yilani ya marayilani ya xibini xibini marayilani BK marayilani BK BK touch your screen eh. ay fanele a nga va BK un'wanyana wa ku xuta tikhamera Nee. fanele wa se xi se xi holova na un'wana na un'wana loyi a nga duma Yeah. na xi tiva xi lwa na hulu xi fana na Ray Cos
Tidio lova na un'wana loyi a nga duma Raycos. nena dingenele mara swi dya twisisa Big K xinghenela ku wasana mi tshama xi teka nhloko ya mi xi veka mazingelele mi a ni kwate ku dlaya okay so BK ne nda sungula lehla ka ni hasi ani huli xavi BMW shuka hasi koni va ta hi monya ngopfu va nga xa movha BK a xi lavi xi suka xi nghena Gavaza xi kusuka yi celebrity ya South Africa hinkwayo then Gavaza yi n'wi tiva kwala ka ndinda na vo maxotswe nkarhi wolowo u huma kule na matiko malamo Kule. mina le ka mashops so Bliss Boy ne Bliss Boy Yes. lexiwani Xigaza xa ma 2000. BK xi ra hi Bliss Boy vito ra maphela hi Eric Eric xiko akoke nambi Eric a nga ri xi ku veri kona Eric xo tirha ku yane xi fikini xa madenje ya ni swi vona ku BK xi busy ivi then xi ku xi ri neta ku twa xinghoma xa Bennett Eric Mbombi wa vula Bliss Boy na n'wana ndhuna a swi bi N'wana ndhuna hi mani? kuna ndhuna xi vula Hlawu yeah xi ku xi post chela something vula ro ngile ya kumaka se xi ku Gavaza a xi tsala hi Gavaza xi ri xi n'wi tsutsumini Gavi a ni mali ya donation yi helini xi vula ku Gavaza a nga ha ri na suku mali ya donation se helini ku nge nambe Eric xi nga ri kona ku ri ti-posta ta misalo yini a ti lo na Bliss Boy xi ku i Eric wo sungula ku nyiketa buruku misaveni Kuzeka nande ivi BK fika xi ku se na ku mi tsala ma swiyimbeleri xi ku Benny Mayengani Sketo Bennett Baloyi Josh Rimani Joseph William Timbani Mr Post Sikulieza Post Ndlovu Xinyori Thomas Zanchauke Penpeni Gezan Eric Nkobana General Music Chris Mkhonto Mayanda Given Mabaza Pesi Mfana Pesi Chavani Maluleke Psychology Sinet Siweye Bliss Boy Eric Mbombi bata engako la ku ngo chichana psychology Bliss Boy mavito psychology xiva Eric loko sa ya mahlweni xi fike xi ku hula va ri na a ri ku lweni na timhaka ta Chavi ku Chavi fika va vutisa ku kasi valwini a ve ri ya ku ri on ve ri ya ku ri on swinene hula va tsakanga hi Chavi ku va va vutisini ku hi vona mani mara va hlamule ku hi vo xongi rhangani ku na swin'wana a ku na swin'wana yi hlamusise sweswo mi xongiranga ku na tiva swona ende ni voni mara yi khechinyana yi hatla yi recover ya yi khechinyana ka video leyi loko ni yi langutisa yi khechinyana yi hatla yi recover mara huma va tivisa ku yini hulu ni va tiva so va loko va ri kaya ku na munhu a va sendela ku message ku phecha wa mitolovela hulo mi nga eka thaka ra yena loko ku ri ku a ku na munhu swi ri va fika va meditate hi riding liya ivi swi vuya ku va nga ku Gazzabosh a mitolovela mara ku ri ku loko va ha ri na Gazzabosh a va ri ku hlekeleleni that's why mina I believe ku na munhu loyi a va byeletelaka ku na a ground force leyi va influenceaka ku that's why mi nge byeli tinghoma ta wena i mani vito ra hulu lero ri tivaka na ri tiva mara ni nge vuli loko lava swi lava wa ri tiva a hi swona swa xongi rhangani i vona vito ra vona na se na tiva na mina swo fana na loko mina Gazzabosh na vito ra mina stage name stage name arko stage name ina tiva inbox ni ta mi byela vito ra vona 500 hi kombela ku mi hi kumela hulu xongi rhangani hi kombe ku va ta ka podcast okombe ava kombela mama na next mkombela week no maybe in 2 weeks time va busy na gig sweswi va ri busy gig loko hi huma ka Easter yes yes loko hi vuya ava kombela mina hula kota ni n'wana wa vona hi kwini ha kotana na na va xava mablomu va rhandza maflower miya screen recorder mi va sendela mo ku xibebani xa vo xi ri mama ha mi kombela ka xangi ziya khale ni ta va tlakulela na ma-roses mina ni ta va xavela khekhe ra ka Willis for congratulation ya BMW loyi okay ya Ray ta xava yini ni ta xava maflower mi ta xava maflower producer mi ta xava yini petrol ne Petrol. vuya ta chela petrol ne maranele
mara nele va ta yisela movha car wash loyi a twa ku nga ri BMW ya Hulu a yi kahle ne a xavi ya yena ya hi vona kahle. loyi a twaka ingaku BMW ya Hulu ya xikhale swa endleka ka vona xi lexi nga na vhilwa ku ri roll on ntsena. Ni nga se rivali Diamond Walk ya ko Chauke mane Hi ta koxa mane. ya ku deleni laya La byela bya hina lebyi. so hi ti 18 catch me and Gobozi ka fambisa mucato hala Giyani hala Yes. se da va ri kweli loko heta vudyela bya le mucatwini ya ya a Diamond Walk mi nga chuluki Agiyani ya ku deleni. micato loyi a dyaka ka wona ni i micato wa xiyimo xa le henhla a hi wa ndlala Ayo vanhu vandla. a hi wa ndlala Ku na ti starter. mi kha mi nga rivali ku va buka na va twa MC Yeah. Hi buka ni ti MC hata hi ta shoota ti video ni. yes Kuna mama dizatsa kuwanja ila mhlawula ndako so a Diamond Walk ne ku ta kha ku namba ku ya Yeah, la ya. Gaza la. na mina ni bukeni ku ni endla yini mi ta swi vona loko ni fika What? so hi ku pfala hi ndlela leyi mi ka mi nga rivala leswaku ri lembe leriwani i podcast ntsena leyi nga ta yi kha yi rhambiwa ka tiyunivhesiti hinkwato Tala South Africa. i podcast ntsena yo va na ti-mic to twala ya sungula loko hi vuya ha famba Xiri i podcast yayi 1 ka Gaza yi nga na ti mic to twala. so i podcast iri 1 ya ku Yes. sungula ku vitaniwa yi famba yi thowara Yes. University. and i podcast yi ri 1 leyi nga na equipment yo tirha ni vona van'wana va vekele laptop mara swilo va lava fonini laptop leyi a hi pressiwanga nakambe yi tirha yini Ish. so guys mi ka mi nga rivala if mi lava ku yi catcha ntsundzuka loko ya vets ne a va pfumeli na vanhu van'wana ku va nghena va ta ku ta attenda swilo leswiya Yes. ya so na le ICT wa nga tivi ha plana ku ta endla tlhela ka beach or ka njhani laha munhu a nga ta va a tini laha Camps Bay ambale loko ri n'wansati ambale na inani na xipanda tu yeah thank you so much for joining guys hi tiphinini ngopfu na loko ku ri na van'wani mi lava ku twanga ku nga ri mi lava ku sungula ti-podcast ne mi nga chaku hi foyinela will help you Yes. our producer va swi kota ku pfuna vanhu mi nga tlhela mi ta xuta kwala mara mahaya ri ku ta mi ta xutela la hi la mali Okay. AKC. hi nga rivali birthday celebration a nga ta ya hi ya kwalaya hi ta ka Na ku hi rivala vudyela byin'wana bya koko. na mi tatana swivara mi nga vileli na mi ta vona xikhalabya xa xa mina Ala. No vhene ku hi win. ndlela leyi ka hi famba hi ku Hi ku danko laha hi va ka timelemele ta magozo hi ve ku danko se hi karhele vudyele byo byi tele loko ma ha ku laha hi le ka se nkarhi wa famba Loko fambeni jet. passport ya kudyela khom for ya ni voni na mfundhisi a Giyazi nga ri va sendi swo senda la danko hayi